o mwana enda agikura ri uria ciiga iria ingi ciothe irakura ri ona brain no irakura riu ungikora mwana araciarwo ni muciari wina dyslexia kana ni mutumia kana ni muthuri kwina chances itumita risk factor kwina chances nene muno ati mwana ucio nake no aciarwe na dyslexia tondu tuga ni genetic it's genetic kana hereditary koguo muciari agiko ena gene ino ya dyslexia na riu ginya research tondu ni advanced muno ri genes icio riu ni iramenyeka ni iriku na nikio ringi ona to advice goika genetic mapping mwana atana ciarwo tariu ona ginya ta Down syndrome mwana ni ekumenywe down atari araciarwo so rigwenda gucokia kiu kia nyox ni highly genetic hereditary na udungi to ginya akorwo ni muciari na ko ni guka wari nayo generation ega person rigu igacushu kana kaguka hari muroria tiriri what causes dyslexia shesheni hakuhe nawe.